A ver, Dana. ¿Qué haces? Ez, no? Bai, zaiz, grabatzen? Bai, claro. Pilot. Eta egin nola erakutsi hasi. Eta hemen dabe guztia, bueno. Hemen da guztia. Eta guztia. A ver, pisu emate du, no ez? Pilua. Ez. Por fin, Lituanian nago, esan hon bidai gehiago inbernitula, osea que honean dator pues nire Erasmuseko esperientzia erakustea. Heldu nintzen atzoko pasata igandian, eta, bueno, gaur estiartia da. Bale, izki hau ez egin noiz ikusiko dezuten, osea que, por si acaso, heldu nintzen hilak bat, eta enun gauza asko ikanin, osea, guain arte ez dut asko horratu, bakarrikan plana batzuk hasi, porque instalatu nahi nuen, en plan, residentzian egon nahi nuen, gauzak erosi, gauza jarri, porque hemen ez zeon izerrez, orduan dana erosi berri esan dut, baina, bueno, por fin hemen nago, superposi nago, osea, etorri nahi nuen ja, Erasmusea, eta, bueno, osea, que superposik. Jarriko izut pixkat kontesto, hola, Vilnan nao, Lituanian, iteitu -26 gradu, osea, ni Gasteiztarra nahi da Gasteizen hotza diteu, danok esatute Gasteizen hotza egiten dula, baina eski hemen, osea, nik hau enun imaginatzen, eta fatal loli, osea, zer da hau. Paisajeak oso politak dira, dana superguai, erakutsiko izut nola dan, nire unibertsitatera juteko bidia, dala, dala superpolita, osea, baina superpolita. Ez du laikin dago, nik uste dala hotzagatikan, obviamente. Oain baskiten joa, porque jun berria a Orientation Week, porque hasi ginen astelenian, esan zuten, no, aste hau izango da, tipo, orientation, tal, no seke, en plan, orientazioa, tal, jakiteko zein nun gauden nolakoa dan unibertsitatea, eta lehenengo egunean esan zuten, bueno, guain klasea. Egon ginen klasean, bastante ondo, oza, gure asignatura dia bastante, en plan, ondo da bela, ez dia oso zaiak, en plan, ez dia finantzak, hori kendu nun, obviamente, eta hori, oza, que guain arratzaldean junberria, ez dakit noa, de orientation bai, erakutsin berdi dute como ze zerbitzu da ben unibertsitatean y tal. Bueno, eso zehazte ikusten baina erakutsiko izut hobeto. Nolako da nire logela. Bale, hemen ikan sartzezea, eta hemen da komuna. Ai. Bueno, ez dela, en plan, ondo dago, me bale, lo único que hau oso txikila da, eta orduan hemen ezin dut, en plan, izerrez jarri porque oso txikila da. En plan, dutxa hemen dago, muy normal, muy sencillo. Eta hemen da garbitze hemen. Erosi, osea, pentsau da, imaginau berdezue hemen etzeola izerrez. Osea, izerrez da izerrez. Nik erosi nun dana. Orduan, komunetik anateatzezea, taia da hemen logela. Nik erosi nula, zera, edredeia da dana. Hau da, guain jantzi berdetena, pijama, bueno, igual da un poco así, porque guain baskalduet indet arroza. Eta hori, gomandarinak tal, hemen nik erositako zeak, mikrondasa, eta gehoia garbitzeko zeak, basura, eta hemen dago, osea, nibera hori oso txikia, basura jarri nuen, birziklatzen beti, hemen dakata arroza baskitako, geho unibertsitateko gauzak, hemen nire kamera analogika karretiak eta dana, mikrofona grabatzeko, gauzaiek, eta gehoia hemen pues hori, zea jertxiak da tal ikual. Hola, askar, eta geho, os vais a ver. Eta geho, indez gauzat, que nire ama semea ba, porque, bitu, ni hemen nago, no? Hola, hau irekitzet, eta ni honea enai egiatzen. Osea, hau hartzeko ital, pues bai, pero que pereza, en plan, demora osoan, pues como, hola, otia, ¿sabes? Orduan, armaioan nakan soberan, balda hori, eta behitu. Eta hemen daka dana, bueno, Gasteiztikan ekarritakoak, gero erosin ditu nabek, iteko pasta baino gillo jateko, pasta ogila, arroza, kolaka banela onak emantziatena, eta sopa eta hola. Bueno, nik uste, como que
ja erosituala como kausa asko, ja como instalau al naizela, eta guen, bazkaldu edarret super askar, porque bestela busa galduko du, eta ezin gea berandu gun. Eta nire biztak, bitu! Bueno, nire lehiotikan hau ikustea. Ez dut irekiko lehioa, porque ditu hotza. Bain elurra ez tampoco, baino atzo gehiago zeon, la verdad. Baina, bueno. Habek dia, eraman berdian kapak, osea, habek eramate ditut, osea, galtzetin termikokin, eta beste galtzetin batzukin heltzen diala, osea, belaunetaino, geho, jertxia, alkandora, kamiseta interiorra, eta txamarra, eta banikoak berandu guaz, bueno, berandu ez, baina, ja, eta ager nahi, edori. Ay, qué bonito. Este es el río. Ya. ¿Y cuánto va a salir? No tengo ni idea. Mucho la risa. Nada, en plan... Bueno, atea gea, en plan, ezautu como guginan, bakarrak, tipo, Espainia eta, bueno, nire laguna dira Espainiako, eta gero ni Euskal Herrikoa, eta beste bate bai. Eta bakarrik gina ben gu, en plan, danak zian como Europako jendia, tipo, Ukrainiako pila, ez dakizen, eta, ai, mira que bonito! Es que mati hemen guain, como el atardecer, super bonita, baina, que bueno, azaldu indiute como pixkat gauza batzuk y tal, eta... eta hori... Bai, Cloud, porque Ya, yo igual. Bueno, guain, erosketa egiteago jungo gea, porque falduko deu danak elkarrekin, ai, dana erortzezat, danak elkarrekin, tipo, pizzakin goitugu afaltzeko, osea que, que ganas, quiero comer pizza. Eta nire outfita da txandala, Salomon, txamarra, eta listo. Guain ditu -10 grado, hola, más o menos, ez dakit. Osea que, bueno, bani joa bera, neskekin, y a comprar... Uf, no sé qué parezco. Hola, con el Salomon. No me importa. Tengo un hambre, gañes. No, li fatal. Fatal, loli. Dirua gastatzen. Bale, indeben plan erosketa da dana, eta nik nire frigorifikoan kongeladoria bete dut. Osea, kongeladoria oso txikia da, a ber, zoze ikustean, kongeladoria, hemengo hau da, eta sartu ditut, como, San Jacobo batzuk erosi ditu dala, eta orduan, enitxakan lekukan, bueno, alare, en plan, espaldi basaben San Jacobuak, en plan, enitxakan ez lekuikan, orduan, zein deut danok, es que esto es muy fuerte. Zein deudanok pizzakin, porque pizza kongelauta dago, eta ingo deu labian. Hau, es que bueno. Hor dakau pizza, en plan, kampuan, buah, es que me da algo, que bueno. Osea, ez kongelatzeko, bueno, hemen norbaitek ikusten bali nahi foko batekin, pero bueno, handakau, danak, osea, danak utzi duela, eta hoen jetxiko gea, aber nolakoa dan sukalde como komunidarioa, eta berse iten deun. Osea, hori, aber nola da, nik hartu de jamon y queso, obviamente, eta jetxiko gea, ertetzen aizen bakoitzean revisa huitek txartera dakatela, o ez, porque espero egotea kartera barruan, porque bestela dakau como multa tapatu egin behar dituzu 60 euro, hola, me parece mogollón, pero bueno, hori. Bueno, nire outfita, obviamente, txandal, adibidez, bueno, txandala super ancho, oain nire launena nijua. Conocí a una persona muy rara, justo guarentxe, pero bueno, no pasa nada. Egunon, bueno, ez da denbora asko ikan, porque universidadera jumelgea, que gaur amabitaritan sartzen gea orduan ondo, baino ez deteuki como denbora ikan, osea, izerreziteko, itet gozaia tostada bandena bat, eta emendakat esnia, porque baskaldukoet lautan o hola, tripa betiakin juna, askarreko saldukoet, eta busartza bagoaz, porque gure busa pasatze dira como orduro o ordu erdiro, orduan hartu berde busa, ordu bat leno, areaino ailegatzeko.
kapasko jantzi ditut, gero erakutsiko izuet nire utzita, eta listo bagoaz. A ber, gaurko klasea, gaurko asignatura gustatzen zat, en plan, me gusta, está bien, ondo dago. Ez dizut esan baino, gaur temperaturak obia dakau, gaur esnatu nahi eta ez dut ikusi -26 gradu, gaur iteitu -9, osea, diferentzi handia, no? En plan, no sé, de repente, -9. Orduan, a ber, hau ja izan inberdu berua, hemengo jendeantzako, porque, madre mía. Gaur eramatet gabardina hau, en plan, bastante handia, eta gero jantzi ditut, osea, jertxia, alkambra, interiorra, eta gero galtzetinak, bi galtzetin eramatitun, orain dut. Hemen betik handakat galtzetin termiko, eta hau, juten dala belauneaino. Eta listo, que hau, igual, hola, zea lotukoet, oin bai, zea, universidadeko poltsa, eskolarroak, eta dago astu. Espero, me estoy agobiando, hemen iteu bero bat, eta teako nahi, y me voy a quedar congelada. Baina, bueno, no pasa nada. Baguaz. Qué pereza, Osea, gaurko asignatura, en plan, business ethics. Tipo, mitología, hemen sabe. Que business ethics, en plan, ética de empresa. Bueno. Elubera. Uy, es calidad. Bueno, atea gea, klasea izan da, en plan, ondo, porque gainez, tipo, irakaslea usten diu, en plan, leheno ateatzea, deskantzoak ite ditugu, guai. Osea, da asignatura hau, ez business ethics, dela, como, publizitatea da, hola, ber, etikoa dan. Orduan, ikuste ditugu, como, azalpen, tipo, adibide asko. Osea, que, bastante ondo. Eta, guain, hirurak dira, bus hartuko deu, eta baskita jungo beha, ingo ditut petxugak, seguramente, eta hori, ditu eski, baina da, en plan, elurra da como polvillo. Digo, ez dakizu ze pasa zaigun, en plan, jungea klasea tal, en plan, deskantxo eukideu, y de repente, en plan, sartu gea gelara, y había una tía lituana con la ventana abierta. Y digo, esto no es verdad. O sea, no puede ser. Y le digo, en plan, inglés es en plan, tipo, puedes cerrar la ventana, que hace frío. Y nos ha respondido Sose que te ulertu, en plan, fatal loli. Y de repente ve este atetorrida y le ha dicho, tú, que por todos, que hace frío, no sé qué. Eta pasa gure atzetik y hace... Y digo, pero tendrás cara que con este frío abres la ventana sin vergüenza. Digo, ¿está posible? No. Buah, me ha entrado una risa. No nos perdamos. Pero... fatal loli. Bueno, ya etxea heldu gea. Laura guía, o sea que ya en nada dana ilundu ingo da, pero bueno, no pasa nada, bazkaldukoet, que leheno ez dakit kontatu dut, baina eski atzo hasi nintzen fregatzen gabian, en plan, afaia tal, iteko y todo eso, eta hasi izan ura ateatzen, en plan, oza, sukaldeko betikan, oza, me da un infarto, oza, idatzi nien, en plan, residentziako gozeai, baina etziaten izer esan gaur arte, oza, que espero gaur norbait etortzea hori behiratzea, porque hemen dakat dana, en plan, fregatzeko, tipo, kasuela eta dana. Y me da pereza, como horrustia. Porque gainez, lego atxikia da, eta orduan ezin dut, en plan, gehiago sukaldatu. Fatal. Baina, bueno, ingo ditut petxuga batzuk, seguramente, porque bestela kadukau ingo dia. Eta gero dakau fiesta de carnaval, o sea que, a ver... lortzen ditugun como peluka batzuko dela, y vamos con peluka. Porque, bueno, jende hasta aquí mozorra bingo da, no es... Espaldi maria mozorratzen son muy sosos, baina no importa. Deskantxa bingo deu, pixkat, bueno, baskaldu deskantxau dutxatu, tal cual.
eta listo. Lo único malo, que, muskirak kentzatikan dakat hau dana super irritau, nire amak hau ikusten duenean, me va echar la bronca, eta estula dakatela bastante fuerte, klasian neon, y de repente, ez da ni ura eraten, eta que hona etorri nahi da txisa indet, porque vamos, eran de pillarra ura, pero hori, izerrez gehiago. Bueno, txegarroak nago, egin beret afaia, azkenean, este berozi pelukaikan izerrez, osake ez gehiago mozorrauko, baina, bueno, como karnabalak ez diagoain bere ez diak urrungo astean, urrungo asteako zoze erosiko dio. Enai konturatu, astuzat, que tenia fugas, eta berrize bai emanin diut, ez da, zoze ikusten dan, bai, igual ez da, ize ikusten, baina berrize bai ura dao, tio. Bitu. En plan, fokua, berrize uratea dat. Montau dietimen, tipo, tripote bat, en plan, olioakin, papelakin, danakin, osake, ingoitut zeak petxugak berrize bai, igual saltxitxak bai, ez dakit zegin. Ez dakat gozeikan, pero batez. Ala hori dana garbitu hori, estoy como dana garbitzen denbora osoan voy a gastar diru gehiago. Limpiezan garbitzeko zeetan produktutan, que en comida, oye. Dana entzuten da, vale? Fijo, aizaztela, ni bezala, alboko konversazio dana entzuten. Baina beak nahi estean ez ulertzen, ez da inua dan, baina Espainiakoa da. Eta orduan, estean ez inorrek ulertzen, no pasa nada. Hasiko geha, afaia egiten. Jogurrak gaztauz askit, bueno, mendakat frutakat, udaria, mandarina, zagarrare bai, nere bitrua, entxufa guitea, en plan, portadia da, como si fuera un camping gas. Pues hola. Orduan, hasiko nahi mozten. Eta hori, bueno, eta, kontamen goizet, porque, como, jende hau honek ez du ikusiko, eta ez du nesu lertzen. Nere alboan zeon, en plan, hemengo kuartuan zeon mutil bat, que astezala abesten, eta me hacía conciertos. Taniola, esto no puede ser. Etzan beha bakarrikan abesten, jartzezun musika a todo volumen, eta gio beha gainetikan abesten, digo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, hemen jarriko eta hasiko nahi mozten. Pero hori os cuento, que tenía de vecino, vamos. Madre, baina ja junin da usted. Porque beha bakarrikan lehenengo kuatriega egon bertzu nolako zoze. Eta hori, fatal loli, ni alboan, ni neon, kriston tripako minakin, eta hasi zan kantatzen, en plan, Aitana, Olivia Rodrigo, ¿sabes? Que a ver, que no, tío, que jende gehiago dago, me parecía súper mal. Ni jartzen de repente brigade a todo volumen, ¿sabes? Pues su que es jarri Aitana a todo volumen, porque... O Olivia Rodrigo, ¿sabes? Porque al menos si me pusiera brigade, pues yo qué sé, etzan hori kasua. Y como no era el caso, menos mal que ya se ha ido para su casa. Si ni ha enchufado todavía. A ver, irati. Oain entzungo dizute. Quiero irme a la playa. Bueno, nahi hasiko bestia bezala. Mira. Y ya está. Tienen salchichas, arrauza, no sé qué hacer. Bueno, ya jetxiko nahi, nire launekin afaltzea. Martan gelar Tenerifekoa dana. Eta hori, no, aldre bezen. Hau da nire afaia. Eta hori, qué vergüenza, norbetik ikusten baldin baditu. Trampas. Vale, vamos. Marta.
Eguno, ui, justo, eske hainez bazkia egiten, jardu bilak diala. Este teaser grabatuko izian, baina eski berandu nahi naiz, TFG-ko pixkat indet, defentsarako aurkezpena. Baina ez asko, porque oso berandu esnatu nahi, berandu esnatu nahi. Eta gaur por fin, aste bukaera, larun bata, eta paskalduko dut, eta segido jetxiko gea, eta bisitauko deu pixkat pilna, porque ez deu uainikan izerrez ikusi. Osea, juntau gehan eskiak eta igual mutil batzuke bai jetxiko dira, elurra iten nahi da. Bueno, uain gelditu da, baina elurra iten egon da goizian, eta uain arte egon da elurra iten. Alare, tipo, temperaturak igo, no? Igo dia. Bai, igo dia, osea, ja estu iten -26, -20, -19 gradu, uain dabe -3 gradu, que hori, pues, bueno, a ver, Gasteizen -3 gradu ere bai, inditu noiz bait. Gelditze zidean petxuga, tio, eski ez dia bukatzen petxugak, gelditze zait como sati bat, ja, azkenengo satia. Eski atzo jo nintzen super berandu lota, porque en plan, logeletan dana entzutea, atzo ikusi zenuten, bueno, atzo. Osea, pakizuetan entzuten dela, orduan pasain, en plan, nire albuan, etorri india como launak bisitan, orduan era horrible, eta ja ezin ondoin. Listo. Baskalduko dut, eta poratuko dut tomate hau, porque berez hemen ez da existitzen como el tomate frito, baina aurkitu duen en el Lidl. Bueno, ondo usaitzeu. Baina beste inun etzeon tomate frito dana zan, tomate tritura hau. Orduan, me estaba muriendo. A ver, dan ketchup. Tomatea da, pero... Vamos, como el tomate del Mercadona o tomate Orlando... Olako abezelakoak. Baskalduko dut hemen arroz con pollo. Bueno, ya calian molde. Ez du itean hain beste hotza. Bastante simple etorrena. Y bueno, es que alguien hain agratzen, y a ver, recuenta que me digan algo. En plan, hemengo jendia. Baina... elurra iten, bueno, guain elurra iten dago, baina en plan bastante gutxi, tipo super fin. Eta hori, baina bueno, jungo a turiste oso ze ikustea, gaztelua, o... No lo sé, ya me enteraré por qué está aquí. Será, baina momentu está como dana bastante polita, muy bueno todo. Y di, vámonos. Bueno, estáis vivas. Con lo que te ha costado, bueno, buen día sale de fiesta, ni es, voy a ser responsable tengo de TFG-ko, osea, bueno, afaldu ja amarrak dira, heldu geha guain kaletikan, eta afaldukoet, eta TFG pixka tengoet, porque ez tartean presentatzen da. Egunon, bueno, menago gozaltzen, tostada de aguacate, super askarri berde, porque jomer nahi, hauen erakutsiko izotze jantzei duten, pero, super askarri net, ez nado nahi como behatzi terditan, eta amarretan atea bergea, eta dia amar gutxi gora bera, eta jungo geha trakaia, dala como herri bat, dala gaztelu bat, Lituanian bildan albuan, hola, eta hori turisteo de domingo. Bueltauko geha eguerdian baskitako, tipo 3 hola, eta baskalduko eta geoni ongo nahi TFG egiten, eta siesta botatzen, porque es que ezin izan un loin berri zebai, por esta gente, tío. Baina, bueno,
gozaldukoet eta grabatzen jarraitukoet. Gaur hau jantzikoet, balaklava poltsa, eske jetxi behar nahi, gozalduet, en plan super askar, sentitzen como que egunera naizela ropa berdina eramaten, porque ezin dut como beste bota o beste txamarraikan erabili, pero bueno, que se me caen los mocos. Gero, hartukoet kakao, eta listo. Jantziko ditut zeak, botak, altak granatiak, eta jetxiko nahi ja. Osa, neska ja da bueno, geizten nahi dia. Eta bus hartu berdeu, y no sé qué, no sé cuántos, osa, que guazen. Bueno, en lugar de, o sea, Gaztelura pasatzeko gaude como laku batian, muy top, la verdad. Eroritzen baldin banai, pues bueno, no pasa nada. Ahí está el cielo, chicos. Por Dios. Listo, iruterrian, con Laura dia, hola. O sea, que paskien web siesta, TFG, bideo hau editau, eta gero ikusituko ditugu vueluak, así. Bueno, ya, sose inbet TFG-akin, sose. Aste artea iristea nahi, porque kendu nahitia gainetikan, oza, nekautan hau, es como el trauma de mi vida, TFG-a benetan izan da lo peor que me ha pasado. Baina, bueno, ja, aste artea altzea nahi, bukatu, defentsain, eta listo. Pixia nerviosa nago, tipo, a ber, segaldetzea jaten, eta ber, nola defen izan dezen. A ber, onak dian nerekin, mesedez eta favorez. Eta listo, ja, berandu da, osea, que lota jungo nahi, osea, que aio, da, urrengo aste arte.